Buyursa hazır. Beni kosmosqa aparıp ruşnoy koyuyoruz. Emi edileka uağında aytkan. Ukam koyup berem oğa dep. Al özü 2B algan. Жақсы. Oşa ruşnoy koyup kosmostan toxtatom dep жүрген, azır barıp dağı surayız. Kosmos bolsa menden bir 5 minutlik jol. Son 10 эле көчөнүн этегинде жашайт. Едилакан наты. Мурун Жоракан наты болгон камтеринден. Буну Меки палбан 60 палбандын бир тууган акасы чагып жүргөн жаштыгынан. Былтыры келди. 600 миңге өкен же 630 миңге өкен алган космоста. Азыр 7-8 асы ят. Быйылкы жылдын эсебинен шайыр чапты. Кайсыл жерде болбосун атка ашып атты да. Жакшы, чоң сорундарга таштап атты. Ошондой жылдызы жанган кыргыз жылкы. Boyu başıdağı çoğun. Boyu 1.65 bolsa gerek. Hazır oşa kosmoska alып barabız. Kanday bolat çoğu görөбүз. Ne deyt edilekabız. Mına. Kel atağız. Oo, şol Matiz turgan büyük. Buyursa. Şurada her biri izdiler. Biz yaxşı niyetmeyen mağılağızda жақсы атқа тоқтатайын, ошондан кулун алайын деп жақсы аттарды багып жүрөбүз. Космос аламда турат. Edileka? Edileka, assalamu alaikum. Barsız mı? Salkında turat kendi. Ya kandaysa? Size geldik de aka. Kaç kilo örttün? Çok. Videogu da. Kanday. Assalamualaikum. Selamat. Sekin. Kosmosqa alып geldik de aka. Kosmosqa. Koyaylı kaçıraylı. Olur. Bolat da aka. Bolat deseniz ile. Bolsa bolat 9'unda uloqqa çapsaq deb taptı atdı öyle. Çağ verez aka. Jaray verет. Aygırdan amele karmap çağ adat ko. Şunu kaçırıp verseniz kosmostan bir kulun alaylı da aka. Özgele bildi okşet. Siz özünüz? Yaxşı şey verelim isterim. Bolsa. Berki beleriniz ne oldu? Na suga düşer, şerde jürür. Ha, şerdele jireu. Toxtattınız bulardı? Biri toxtattım, biri tuyelegi şu. Görçü sen oşan bilsen kaçan tuğdu. Işte gürsünü suakta koyacak ki toru başkası öyle. Attı bir not asını. Küçüğünden beri bastırıp uloqqa değerdi. Yaxşı. Kalbanımız Şunu- sağ bile. Şu beni toxtatып olaylı mı aka? Mayli, görüydü ne? Armatı öyle mi? Joq şöyle. Sağ içki degende jelinleri ham görüydü. Ha? Sağ içe durgan betimiz. Göreyli. Göreyli aka. Qanday qilamiz? Нар жақта эле таурага камайынан да. Oo, şunday qilish kerak da. Bunu beyleyin de. Su içti he. Suyunu içirip koydum.
Ha. Iki jumadan ötüp kaldı okşayt. Жануар космос. Азыр ушул аттын жанагы демесин, историясын эсинен сурап беребиз. Быйыл кандай ийгиликтерге жаратты? Ат канча жаш болду? Буга чейин ушул ат жылда үйүрдө жүргөн. Бирде курукта турбады окшойт же, бир жыл курукта турду экен. Быйыл үйүндө эле карматат, бирок 2 бе алган. Ушулдан атайын колун алам деп. Шайыр досум чапты буну. Мурун бек балбан чапчы эле. Каналга жазылып, лайктан басып, эми ушундай нерселерди биз көрсөтөбүз эртең тарых үчүн. Кармап турайлыбы? Жоош эле? Ya bu tosuk da. Ha. Ajana bu jeteke деле мен оңолуп турбу. Башында жетек экисине көнбөй атат эле, азыр көнүп калды. Биоламга көрөйүн эмсе. Алып келиңсе, космоста. Мен токтотпой эле тартып турайын. Азыр текшеребиз. Жанагы өзү убакыт сааты келмейинче болбойт деп коет. Кээ бири айтат, кулун туугандан кийин 7 күндөн кийин дейт. Кээ биркиси 2 жумадан кийин дейт. Кээ биркиси 18 күндө дейт. Космос. Kosmos'un boyu 1.65 böyle. 3.63. 63. Okulunun kızı var orada. Ha. Kızgan çağı geldi öyle. Bir. Kosmos'un yaşı kança oldu Edleka? 7 asayı oldu. 7 asay. Ha bu yıl 7 asay. Bu murun kurukta turgan bu? Aşağı turgan emez mi? Uçtasından aygırga koyulgan, oşşamaydan aygırda жүрген eken de жалган. Ya bu yıl görelçi kurukta. Esepte быйыл kurukta turаттыр да? Birinci жол kurukta. Бирок баары ручной кара тутасыз. Kara tutam hazır. Şey 2 ben var. Bunu karaganca şandıyla kaçır birisi tokladı. İçeri gökü tuğsa ten koyalım dedim öyle. İçeri sel geçik otluğa koyuyordum da. 45 gün degende kaçtıydı. Güye geldi. Быйыл улактардан калбай эле бардыңыз окшойт, а? Улактарга. Resa vardık. Sorundарды aldı. Sorunlarda aldı. Telefon paniyatan tol gitti özü. Bu birinci жолу улакка бүргөндүгү бар да? Ошондо сизге өткөндө. Сиздин колуңузда биринчи жолу бүргөндүгү бар да, ошол күнү бүргөндүдө 2 жерде улак бар эле да? Bir günde 2 жерде.
Ошол жерде звезда болуп кетти ата. Ошол жерде 5-6 ап чыгып келди да. Ооба. Шайыр палбан менди, Нурбек палбан менди. Эки алмак салмак. Анан жанагы жерде улак бүткөндөн кийинки улакка жетип барып ал жерде да чоң сорунга таштап алыптыр, а? Ал жерде да ошо бир эчки менен бир 5000 таштап ал жерде да. Бер жак бүтүрүп, нар жак бүт электегенен бардык эле. Жерде да мара алды. Ат кандай ат экен? Оматтуу ат бекен? Ат раса жош. Жакшы. Оматтуу ийгилик жаратып атат. Жакшы. Жанагы ушундай ат алыпсың, саат дегендер болдубу? Көп. Көппү? Сен кара атты чыгардың эле го ошондо. Муну биринчи тартканга ошо көкө сатылабы деп сурай беришип, чалышып. Ал кара атты каяка саттыңыз эле? Кара ат Баткен жакка кетти. Баткен жакка. Муну Өзбекстандан көп сурап атат муну. Космос. Акыр кулак болду го немеде. Калинде. Ошондо дагы тугуш ап чыкты го. Сен тартсың го YouTube'да жүрүп. Ооба. Ошондо келишип 4 бала келди өзбек болду. Сүйлөшө эле 1,5 сааттай турушту. Анан мурун ошо бүргөндүдө Шамансайда али шайыр тайга таштаганда дагы келишти эле. Мына тууганда. Эми канча баа беришти? Сыр болбосо айтабызбы? Тем. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар да. Баасы сатылбайт. 20га чейин бербедик да. 20га сурады акырында. Бирок сатыш ойдо жок азырынча. Жок. Муну жоро ошо Өзбекстанга сатпайбыз деп жорога эми рахмат. Өзүбүздө калсың деп шайыр чапсың деп шайыр палбан менен ат келишсе ийгилик жаратат экен да. Анан ошо өзүбүздө калсың деп эле мага сатты эле. Биз эми өзүбүз көйтөйлү эми. Ошол максатта эле кармап турасыз. Кармап турабыз. Куруп калып туруп ийгилик жаратса ana эмдиги жылы айгыра кой беребиз да. Жакшы. Өзүңүздө белер бар, а? Белер бар, Бир үйүр. Жок, сатып өдүм аларды, сатып. Кыргыз жылкыларды сатсаң, Россиядан бир 2-3 эле бегели болот экен. Сууга түшөт го, көрөсүң го. Экөөнү. Азыр ушул жерде эле жүрөбү, а? Ушул жерлерде эле оттойт. Келип кетишип оттоп жүрө беришет. Да, оно менин бээми дагы ушуга үйрөтүп коюш керек экен ошо бээлериңизге. Бош эле жүрөт мына жерде. Алиге кара бооздун нээси бар го, Дастан. 5 жаштагы. Маждаван баласы. Ошолор тагабыл көрөт экен бизге. Анан ошол берди, сатты да ошо 2 бе өзү тандап, муну алыңа деп. Ошолордун колунан алдыңыз. Ошонун колунан алдым. Быйыл эми көрөлүчү, проба кылып, эгер качып жакшы тууп оноло тура болсо, эмдиги жылы 10 таны алам да. Бир алып. Ошо Дастан өзүнө алып келдик да өзү. Жакшы. Космос деп. Бул негизи түбү каяктын жылкысы билесиз да баарын. Түбүнөн баштап. Эми мурунку Мейкиде Мейке чапкан го муну. Мейке палбан. Кара булактагы. Ошонун айтчусун ойдон атасы Бишкектен келген экен муну. Бишкектен келип, мына Калмамат деген ой бар экен. Эски бачатада. Ошо алып келген экен. Аркан коң бутту шишиги бар, бир бут аксайт экен эле да. Өзү мындай карасак, илгерки жакшы жылкылардын баары эле Бишкектен, Канжыботтон келген экен да, брак болуп келген. Чекирдин атасы дагы чолок болуп келген дейт. Чекирдин атасынын атасы. Какбаеванын атынын атасы. Конзавод ошол жерде болсо керек да, Бишкекте болуп тазагандыгын алгылайлы деп. Кыргыздар амали социалисттер болгондо эми. Жоготпойлу жылкынын немесин деп. Ошентип келип калган экен да бул, а? Ошентип келип калып ошо Жеңиш деген кара булактан айгыр койгон экен. Экөө үчөө түшкөн экен да ушундан. Бирөөсү ошо капиталдык балдар деди, ким деди, Тапы деди, ким деди? Тапак, ошо угушум боюнан Өзбекстанга сатылып кеткен экен муну шериге. Бул бу жерде калган экен да. Мына. Ошо үчөөнүн бири ушул Космос экен да? Ошонун бири ушул Космос. Жол отпай атат баласын кызганып.
Ona böyle. O. Ötkendim şintip kuruşuna koyamın da koydum öyle deyin. Yürü gömmeden tamar kaçayın ayda geçsin olur. Göz bayla koydum. Мақтан. Жақсы. Азыр bu bağı qандай болды? Жем жеп атабы же? 3 kilodan jotat gününü. Köpke arqındağanға sal quruqtu jebe qaldı. Ötkende beylermen qoşalım ne jerde 10 günde koyup baktım da. Көккө. Kuşap köktü. Kökçeyine quruq sal jebe qaldı. Bunu onun da 60 olgan. Allah berse çabuk gelip quruq alabız da. Жақсы. Ертең шайырлы мине булақта? Şair. Эми өзү минем деген палбан көп болсо керек, а? Бирок такайлы шайырга бердиңиз окшойт. Özü bagörde ошондой алганбыз. Шайыр көз али данчак алганбыз жерде данчак. Ийгилик жаратып анан аны сатып бергенден шайыр али кетип аталайлы деп ушуну алдык да сүйлөшүп. Шайыр билет эле да булатты. Шайыр билет экен. Анан ошо космосту алайлы деп анан жорон Сунуштады. Satılsa süйлөшөбүр деп ошо шайыр бүтүрдү полный сүйлөшүп. Я өзүм улак чаба албайм, телге багамын. Шайыр чабат, жеткирип беремин. Бирок эми ой бар да ушу кулундарын көбөйтүп, бейлерди көбөйтүп, бир үйүр кылып коёсуз дейм. Ооба, башында ошондой кылып алдык, өзү жоролуп сүйлөшүп отурганда деле шайыр. Ошо бир 2 жыл катарына подряд чабайлы дагы, ортодо бир үйүр кылайлы дагы. Айгыра коелы, жакшы кулундарды алып калайлы. Жок кылбай деп. Бул ат өзү негизи кичинесинен катуу жарап келди да бул ат. Меки палбан чапканда дагы космос деп бекеринен коюлбаганда бул катуу сүрөт эле да. Эми туугандар секире турган болсо, ал секире турган жерлерин койбойбуз биз. Не дегенде жанагы запрещен болуп калат экен. Мүмкүн эмес экен. Ошо андай жерлерин кыркып. Мына космостун маалыматы. 10 күндүгүндө ошо жоро 110 калган экен да. 10 күндүк кулун дишин. Кулунда. Кулунда. Жоро 110 алган экен. Ошондо бир 10 жыл мурун экен да. Ошондо 2015-жылы да. 2015 туулганда бу. Майларда туулса керек, апрель майларда. Ошондо алынган экен да. Мына. Мындайча айтканда бир 4-5 кулундун пулуну алган экен да жөн эле. Ошо малда ошондой болгондо. Ооба. Анда курстарда эле өзү 1,5 болуп аттылар, рубльдер жакшы болду. Мына космостун тарыхы. Көрүсө. Эми улактарда көрө беребиз. Жайлоо улактарга да барат дейм, а? Ошо муну 60-тык эле апарабыз, болду, токтотобуз. Андан кийин багылат тең, а? Багылат, Кудай каласа. Кышта бекерчилик керек. Көрө дегенбиз да муну. Ошо дейлер. Булар бери келип калды го. Сууга келет, шинтип келип кетип. Алыстаган эле ушу космос кишенейт. Кайра бурулуп келишет. Кайра бурулуп. Кулунун кашкасы бар экен, а? Кашкасы бар. Кайсынын баласы ал? Көктүн баласы. Ооба да. Калтак жейт, заслужить этип анан кийин кошулат да. Опта менен болбоду.
ey. Azыр эми теппей калат да. Бирок ушундай убакта кулунду Кудай сактасын да. Олар айда берейин ара. Жок. 20 күндө. Nasıl yapayım ben oldu. Okulun altı göster. Yaşam korku otursak iyi kullanıyor. Көрөтасыз ба? Урады же Tattın mı? тартып атам бирок Ага. эмне болду? Yaradı. Кирдиби кирбеди? Ülkesine okup koydum oldu da. Космос уктай эми. Kasma. Kalpelegen koyup koyup Kısılığın endişinde. Mustafa. Космос. Yani alda oğlan aktıranan başladı. Sege. Örgülerin neden? Iki sonukçalar böyle. Жиги байланып калды. Bilmiyorum valla. Бул мурун канча бээде жүргөн экен? 21 b'de жүргөн да bu. 21 бээ. 21 b. Bunga endi ijili көп үйрülüş керек да. Бизде 2-3 at az bolsa buzuk болот дейт го. Ооба, туура. 21 бээде жүргөн. Эми быйылча эс алып эмдиги жылы кайра эле буга кошом дегендер да ошончо болсо керек, дос тааныштар. Дос тааныш болуп атат. Быйыл дагы алайлы дедиле, 2-2 кылып бир үйрүлүп коелу дедиле. Курка коюп көрөлүчү. Сайрам курка коелу эке. Бир көрөйлү деп курка кандай экен деп. Мына азыр нарканы бир карап койду уже.
ошентип тиктеп отурабыз космосту. Үйгө келип калган экендер. Бир онады, бир Жануар. Bir uyurgun koyuşuz gerek de tanışlar. Bolu öyle zor bolot taka. 3 adam olsak 21'e. 20'dan nar koyuş gerek eкен da? 20'dan nar koyuş gerek eкен bolu bu kurukta turatan olmasa başa. Küçüne giretti. Mına tuğandar, uşulat жылда үйірден келіп улақтарда чалып жүрген ат. Бірінші жолы құрықта тұрады екен. Результатты қылып өле жүрген ат. Ya bu yılda da kırıp teşedi. Быйыл мұрын мұндайлы чаптырбайды екен, ла? Мекака өзі чапчылы только. Meyki özüyle çapşıken yani kol boşa alışacak hali. Transport meselesinden kıynalıp porter yok hali gidecek. Özdele aytты porter yok. Men sırt kapçı albaytılım dedi. Siz bu özünüzün örüğünde kalmadınız ha? Callavat. Allah bu kadar çen vardı. Oh, aynı yer kızım. Allah bu kadar tukuş yaptı da bunu. Şap, bir torpak alıp geldik ayda. Yani Allah degen berdi o. Mana. Toy sorunu kıyamet. Kırgız жылқының çoğu desek болады, эми 1.63. Таза boyu var. At güçünde eken de hazır. Yaşında eken ha özünün ha? Öz oşa 5 asıyla nar jagına жүгүрөт дейт го. Күчүнө толот дейт да. Эми 2-3 асыйында үйрөтөт экен да. Акчалы. 5-6 asıyında bir күчтөн баштайт экен да бу. Ota 15 asıy degендер деле жүгүрүп атат го. Тарбасы жакшы болсо жүгүрүп атат. Ооба да. Ya просто özüzde göğüt kalaylı da otan bunun uğruğun. Şeylerde bir yürü kılıp koyup durup. Bey özü çakırıp kaldı okşaydı Durca. Ne demediniz? O şey etti. Kız kaldı kapçıgam dedi okşaydı. Peki. Az yakşattım bari Özbekistan'a satılıp götürdü. Ayakta pul göğügende yakşattırdı. Yola dile kaya kança bultur bizden beri yağışı başladı. Sat degender. Sat degender ha. Yerdekiler bilette sat başladı. Ayaktalı sıraya öğretirler rezultat bulandılar. Ovat. Kaysıl jerde at çurqap atat. Oşonu qarap жүреткенде. Kaysı at hayırda bar. Ne degen alarça? Mına kosmostun tarixinдағы bir sira Еділека айтты, Allah razı olsun. Mına qantip kelip қалғанын дағы айтты. Qancha beyde жүрген, qancha жыл жүрген, барын айтып өтті. Şol tuğanlar. Evet. Özü at dile qarmağanı emas men. Şairga çalam, qaça gileceğim bilen, qaça gile buday verem, niye kılam? Şair aytıp turat. Öje үйрөнүп калдыңыз бе? Аттын сырын билип калат экенсиң. Бирок жакшы карайт экенсиз. Жанагы ошон үчүн чуркап атат да. Жакшы менен колдон келишинче. Эмнеде өзүбүздүн ülkelerde деле арына тынчтык немелер. Айтып турат эми мындай кылың, андай кылың деп. Алар да сошолдор деле. Кепилетин жашырбай. Билбегенди үйрөнүп атасыз. Bilbegende үйрөнүп атабыз экен. Эми чоң болсоң деле кичинекейлерден сураш керек экен да, билбегенди сурап коюш керек. Сурайсың да. Ошентип анан үйрөнөсүң да. Үйрөнөсүз экен. Анан кийин биз кеткенден кийин Едилдин космос деген аты болгон экен, көк аты деп. Анан Эр бир кыргыздын канында болот дегенде өзү атчы бу. Ат кармабасаң жүрө берет экен. Бир кармалган эми уже вирус экен да бу.
Esingga chiqqanda ot turib olsa, sen mashinang endi izlab qolasan-ku. Ot qayoqda, ne oldu, chöp saldım deb, bosh bag'ib qarab qo'yasan. Turgan jeri жақсы ekan. Бұл жаққа алып шығып қояды екен. Нар жақта бақ. Bunlar kanal boyunda gördün mü mestasını? Aa. Peçka kıştan çizip resta koyalım, nar koydu. Екі аттың местасы бар ол жерде. Atkan emez, nar koydu. Жайыққа қылып даярдадыңыз ба? Geçe kıldım da az. Ayağım tartып olsun bir göresin. Kim biledi? Bir jarımga alingda ol. Жауап қалса, Cevap olsa ошондой кылып жасап алат. Men de köp nerseni şu YouTube'dan senden görüyorum diye. Sen bu arada tartkanda sarayın qarayım, naraq berayın qarayım dep. Aylap bana derleşe sen tartkan atlardan da aldım da men de. Şunday kılış gerek ekan, özüne özü suuda degende. Biröge payda isteye degende. Mana. Malades sen de köp nima kılıp koydun. Hizmatlı kıldın malades. Ооба эми жанагы бир жагы менен элге пайдабыз тийип калса экен деп атабыз да. Өзүбүз үйрөнүп атабыз. At elemес atты bakkanın, attın turgan yerlerden qara tartat kesin oşo men sekin konsultasiya alat kesin de. İnformasiya salıp munda kılış gerek ekan de. Mana. Yer onun da taraf tagindele turgan da gölöngödө. Аттардың, а? Bu yıl yaşa sen YouTube'un görüp aylampam koşuldu. Sekin üstüp koşuluyor diyorum bu kadar yaxşı nesiller.